mafija straši po loki, zapisajo vse lokale. Danes sem bil tam na piru v Bosni, ki pridejo, fuknejo nas ven, vse iščejo klošter. Ti po moje edin v loki, ki ima sploh še klošter stari. Ne vem, pa to. Upam, da naj sem prišli, te so res pizda zajebani. Ne vem, to nekega primketa sem slišal, da so omenjali neko stranko ali ustanovo. Alo, vsi takoj ven! Dajte vsaj kloštere! Ves klošter, sem rekel. Kdo ti misliš, da si? Bond. Serge Bond. Dober večer, Vaša ekscelenca. Ja, danes je bil uspešen dan. Prisotnost v cerkvah je bila danes zabeležena na 95%. Gostilne smo spraznili, osvobodili smo koroška dečka in zavzeli smo ves klošter. Tudi recept imamo. Samo še Bond nam povzroča težave. Bond! Odstranite ga takoj! Slišal si jo. Ubijte ga. Doktor Nič! Serge! Doktor, problem imam. Povej! Zapirajo nam bare. Kaj? Rade alkohol. Ajaj! Še kloštre mi je. Povej mi, imaš kaj zame? Če imam kaj zate! Serge! Pa veš, da imam vedno nekaj zate, sem te že kdaj razočaral? O ne, nisem in na tvojo srečo sem se ravno pred kratkim poigral s svojimi genialnimi možgančki in prišel na plan s čudovitimi izumi. Poglej, rabiš morda nekaj za upravljanje vremena, toča, sodra, strele, prekle, ne, morda ne, pustimo to Bogu, kaj ne, ja, seveda se strem. Potem imamo tole napravco za upravljanje drona z jedrskimi konicami, takole in bum, ne, malce preveč, malce prehudo. Potem imamo nek analni usadek, ne, morda ne, zate, ampak imamo pa tudi frisbee, pa dajaš si, ne, frisbee, ne. Okej. Nekaj pa imam, tale zvitek, kanabis, viola, super skunk, nekaj takega, to je, ne prižigaj tega, ljuba duša, kaj ti, ko to prižgeš, eksplodira za sovražnike, ne za prijatelje. Okej, imamo zvitek, nekaj najboljšega, kar sem kadarkoli izumil, pa je tale rokavica. To je rokavica, ki vsakogar premaga v papir kamenčkarje. Nemogoče. Mi ne verjameš? Ne verjamem. Do tri. 1, 2, 3. Papir premaga skalo. Ja, seveda, odlično. Ne do 3. Na 3. Okej, pojdi naprej. Kaj imaš? In pa sedaj ti predstavljam veleizum. Ne, ni navadna ura, je namreč pač pokvarjena in ko pritisneš nasprotniku teče čas, tebi pa ne. Izvoli, vrati bo prišla, verjemi mi. Brnič, najlepša hvala. Malenko Serge. Kar pogumno. Pazi na se, ura mi nazaj prinesi, srečno.
Serno. Leon, Serge, Round 1. Fight! kamen, papir, Finish him! Fatality. Pričakoval sem. Klošter imam zate. Ampak si ga moraš najprej prislužiti. Prvi del preizkušnje si že opravil. Ponosen sem na to. Presenetil si me. Zdaj te čaka še drugi preizkus. Na potezi si. Šah. Mat. Ja, jaz sem. Vaši zlobni plani so propadali. Vaši podložniki so premagani, klošter je pa naš. Se vidimo v peklu. Большой, распашой, крокодиль, крокодиль. Большой, распашой, крокодиль, крокодиль. Самолет, вертолет, крокодиль, крокодиль. Хардбасы, хип-хоп, крокодиль, крокодиль. Самолет, вертолет, крокодиль, крокодиль. Хардбасы, хип-хоп, крокодиль, крокодиль. Ratal nam je. Imamo klošter nazaj. Imamo bare nazaj. Vse je še dobro. Bon, jaz sem vam nekaj zate. Uganode? Noseča sem! O, ti pička.